Kögat bu gelgenden beri günüge basat ha? Bir gün dağı turgan yok. Kuday buyursa birinin артынан biri ulaktar көйüp ketdi ha? Bugün de kulak baltı bu. Uqmapız go bizden. Kuday buyursa bir porter alıp alsak ha? Bu bizdin öröndögü kaysı jerde ulak bolsa çirkin kalbay. Aparabız go uşul attardı. Kögat men Gamit'te жүктеп alıp Kırgızstan'daki основной биздин областтагы улактардан калбайбыз бул. Бизге bir жакшы порттер керек. Вариант калып беребиз, а? Ооба, жанагы эми бири действительно порттерди иштеди. Бирөөнүн гаражында чаңбасып эле жатат да. Ошондон жөнөткүлө. Бизге жанагы российский порттерди эле боло берет. Бирок кыргыз номерде болсо, одношкат. Дың болуш керек. Булун состояниясына карап келише беребиз. Айшакалар мисти кылып атат. Ассаламу алейкум. Бүтөйүн деп калыптыр, а? Швакты келтирипти. Муногу мен досумун үйү. Чокуга кондуруп койгон. Бул жерде биздин достордон көп келди бул жерге. Мына кыялдын үйү. Үйүмө туалети бар. Ооба. Үйү менен эле туалети бар. Эми келди да, бу да шаарда жүрө берет. Анан мунул да 93'te. 94 mu değil? Köpten beri kara koyunga gelbey kalganlar görüp onu tanısa gerek var. Vaktaken koros. Bağısında bu yerde bir kuşunla koro atması gerek ya. No ayıldan da murun. O akıcı kalan korolardan üstüne algan ne de? Buna öy sulu uyda yaşagan eken. Anan bunu gireveriş janagı kino var go. Эме Артур. Эшик ачылат ошондой да бул. Астанасы калды. Кыялдын үйү. Аттан калып кетсе эле уже жактырбай калат экен бул. Азыр ушул муну кыр менен кетебиз. До конца чоёлду. Волейбол. Ayıldagı. Kodik'te ne kılasın Kodik'te? Kodik çıkıt at, andan görür sırasıyla at mingesi. Muna bu arı kıra eken bizge jegeni. Taptın mı? Bir uşa seli ele
Жанагы жерге көмтүрүп, кирил кылып туруп. Adlet повар özün kullanmazsa büyük baştan özün başa koysa benim kullanmaz. Короче, өзүнө тапшырабыз, повар ошол. Nazar işemeydi büyüdü koydu. Al kazıp durup göm koydu kendin, hani görmeydi kendin, içinden ne olur diye. Nazar aytat. Целый койду. Al Adlet aytat yerde kazıp ben gömem de olur. Göm pişirem. Nazaranı kaytıp bilezin görmey. Büyük basa açınca da büyük basa ben başa koysayım. Адилет кылат бирок. Кылып жүргөн да. Жерден погода алмашат. Шамал келе баштайт. Шамалда бастырып келебиз. Ат мингенден кийин денең сонун болуп калат. Алейкум ассалам. Жақсы, Аллаға шүкір, өзің. Мол жерлер же сарғайып калды. Жақты жүгенler. Oldu zaten saat gün atmış oldu. Sana ilk жүгенді алған dost. Бишкек. Rahmat zorken netla жүген. Жүгөн жакшы, жүгөн бирок. Fakat жүгендерін жақсы болмақ. Мындай оор эмес да, акчасы жеңил да. Мындай средний. Эми базарда жанагы болбогон жүгөндөрдү 3000, 3500, 5000ден да сатышат да, бирок оно стоит да. Аркаттыкка. Бул жүгөн алды. Жүгөндөн мурун жанагы көк атты алды эле. Көк аттагы өтө жакшы чыгыптыр, а? Буюрса, бул улакка даярдык. Эртең туруп бүрсүгүнү улага. Портер мен вариантта берем дегендер, кыял номериң айтып койгон, кыялга жөнөткүлө портериңе. 80 52 53. 708 менен, а? Bir porter minip albasak болбой калат экен. Чокар, жанагы чокар экен да, Бек мырза чапкан. Çokar da ortalığı. Байшакан улагында. Ошол чокарда. Бою кичинекей ат ошонун, а? Bu gambitteyle o seyrek koy. Ооба, бирок Bundan uzunluk var. жаныбар ат бирок, ал берки алайдагы чокардын баласыбы? Oşunla edip, hadi üstüne gel çokar. Resmi özel kızar turganda ceza çokar. Koşalar arasında. Çıkıp çok polka dostu var. Бирок көш ашыкса, ошонун бир 2-3 жыл мурун бир видео тарады эле.
$25.000 bu ha berbe koydular. $1000. Tegereginde olmasa Ha 30.000 be. Ha o 30.000. Hazır oşonu $25.000 kalıp turdu uşul. Altır. Oşonu çıkarıp koydun da. Үйргө koyup dur. O da bu hem emgek. Allah'a niyet kılıp жақшат koyup. O vaqtda tan bergen malatkası etiket salgan. Bir tokta oy barganda. Özü al. Emin oşo Bayşeken ulağında Jalan Evropalar ile özü dağa. Arda. Böyle atlar milletine şeyin basıp tavlakta da. Yaman canı çıkart dedi. Sen nasıl bekliyor? Kökenlerini. Bizdin çokardağı Kuddu mele oşondoy bolsa gerek ha. İnşallah da. Eң тура. Meynet kılbasan den soluk dağa ketet da. Jön ele jep jata berse olasın. Eң çoğun baylık bul den soluk. Jigitler zalga barıp kaçka berбесеңер ham жоқ дегенде ат минип тургула. Biz Kıyal öpüyoruz zalda o eyvah ile başlaganbız özü. Görsetmeyiz de. Görsetmeyiz de janağı. Hype kılbayız. Bunu kolot нормальный да. Жанагы көп улактан чыгып калган, жакшы суубай улактан чыгып калган аттарды мына ушинтип бастырыш керек да. Өйдөгө ылдыйга анан жараганын көр да. Көпчүлүк жөн эле тегиз эле бастырып жакшы сууп албайт. Alırım ol жерден түшкөндө кайра мол кырдан чыкканда ар кандай жанагындай жаман атың зор болуп калат да. Мингизбеген ат мингизип тарбиясына келип калат. Бышат. Улактанан кийин ар кандай келеде дагы туруштук бере алат. Var öyle жатып албай. Ne dedin Kıyal? Özüme tuğra söyleyeyim go. Hey çok az. Şaşma. Koyuverdin atattı. Koyuverdin atat. Kılımdardan kılım kartı. Ha. No kendin susun ağzı Aşkın perivala tosunan Boy kaytargan günün sağınan Жылаң айлақ чырпық ат менен
Kışın gezme istep sağına. Yürü yürü cılkın aydağan. Ter çıkmaydı da şunda ne? Ter çıkmaydı. Balalım ister sağına. Hey, oh, Respekt çakıraylı. Respekt çakırsak nerede? Adam koyup ketedi da. Mayli men nomerini taup respekt çakırayın. Bir yere oturaylan da. Respektin ırlarından elge tartılap. Komentar жазгылачы респекти бир. Жанагы чыгармаларын тартып YouTube каналыма жүктөйүнбү, көрөсүңөрбү? Давай, чакыр десеңер эртеңкиге чакырып бир интервью алайлы. Биздики чексиз да болжак. Кете берип жүрө беребиз. Азыр караң киргенде үйгө барасың. Ат сасып. Kıyal, только ушундай ырларды угат да. Бистеге келип калдык, бистеге. Bir жылолатып койчу атты. Ya. Gambit atıp kalıptır, tizgindi koy versen hele. Çurkayım da o da. Ana sayga gelip aldık. Az sayga düşöbüz. Su geçtiremiz. Oşol жерден baylap kişine demin çıkarıp kayganan getip kalabız. Mынау жер оңор эмес, бийик бирок. Жер сасып кетиптир. Мында жылкылар жатат. Канча экен кыял? Экөөбү? Көппү? Экөөдөн көппү? Төртөөбү? Булар кайсы? Мына кырдан куласа керек, мына мунондо. Кеше күнү катуу жамгыр болгондо мына муну ошакка алып чыгып коюштур да, мына кырдан кулап сайга түшүп калган. Сайга түшүп калды эле. Муну ал жакка алып келип коюптур. Бирок бул кылганыңар туура эмес. Жылкынын ээлери кимдики болсо буну эми нелер вообще кетип калыптыр.
Так что мындай иш кылбаш керек. Atmayı dedim o sesten. О, мыняка баспай эле койчу. 6000 motor satayım dediler. Endi tutarlar dediler. Satmayı dediler. 6000. Көк ат мындай болгон да, мен айтып берейин. Биз улагын көрбөстөн $6000 деп баа койгонбуз. Анан улагы кокус жакшы болуп калса 6000ден көтөрөбүз. Эгер жакшы чыкпай калса, анда түшүрөбүз деп айтканбыз. 6000 деп койгондо 450 000 чейин баа болду. 450 000 баа болду. Biz bergen emespиz ага. Кийин анан кыялы көз кеңешип, келишип, ушул атты сатпайлы коелу. Быйыл сезондордо минейли, чаптырайлы. Жакшы ат экен. Şuna dersen. Деп сатпай турган болуп чечилген. Кардарбы бу? Şef. Шеп. О, шеп. Не болду? Ашты демдеп койдуңбу? О. Таги. Болуптур, барам, ачты. Демдеп койгон болсоңуз жей бергиле. Катпай калды окшойт. Iya. Қалағанша айдалана бергідей бұл өмір сен қалқып жатқан күлдейсің. Респект, Тукан, келтіріп берді қойғанда бұлырды. Гамбет! Бел дүйсесің ғой сен. Аттай. Не дейді о? Атты берді атау? Satam degene satkıladı. Сатам дегенді албайсың біле дебейсің? Азыр сатпай қалдық деп. Biraz tursa turar he. Кешенеден де тұра о? Allah'dan. Алладан. Ким білет дейсің? Bir jakşı atkılı alışa alırsa. Çok iyi. Өте қиын, а? Ben boşaltıp 8 al gelmiş. Мен түшкөндө сетта бу гамбит. Сен ошум страшныйсың сенчи. Страшный да. Буну түнү кетип атсаң алдыңан чыгып калса, ама Cember Hasan kızı ve atam noatınızı satırıntı dedi. Ne dedi ama korkmuştu kendine. мынаны гамбитте чын да, мына совсем эле страшный да. Коркутат. Мына. Ömür ay. Орубасын көңүл ай. Yaman coşken ne can şuraya. Ошону айтам да.
Мынчалык жошубаш керек эле да. Prank kılıp koyuptur da bu başında. Мынол атты алганы барганда кыял экөөбүз мине албай койгонбуз, дук жетпей койгон да. Мындай тан беришке эле улак өтө күчтүү дегенден айткан пулуну алып алып баса бергенбиз аны. Бирок эң биринчи соодада сатып аткан адамдан сатып аткан адам болгонун болгондой кылып айтып берсе, алган адам күйбөйт да. Туурабы кыял? Malumat tura berişkek de. Бизге айткандай болуп берди ушул ат. Көпчүлүгү ат алыштан коркуп калган. Алдана берип, күйө берип, безилдеп калган. Bitti deleci jantır. Egesi вообще sal görgөн emesmин dedi koy. Salınsa gerek de oyladım ben. Действительно вообще hiç nereden bilbeydim. Жо, салынган эмес. Эмне дегенде бу топко какканда жеткен жеринде токтоп калып калат да. Bu gele жылганда gengirep kaldı da. Буйруса 2-3 улак өткөрсө билип калат бул деле. Kalatın dele. Анын үстүнө семиз болуп атпайбы? Yok korku degen nerseni bilbeydi gene canı var ya. Gözüm var. Жылоосу зор бирок бунун. Биз эми ошондо пулуна чыкса гамбитти берели эми анда көк калды, а? Акыял. Bola öğretti. Köktü dele. Dengel bozu. Kök dele satı öğreyle. Эми Satılat da короче. ооба көктү кармап турайлы эми жана мынтип сатылбайт деп койдук. Бул кичине кызматыбызды кылсын. Муну гамбитке кызыккандар болсо байланышкыла. Улакта чабып көрүп, Немеге? Все параз такасın. Ulakaçı. ооба көчкөн терек, нокен алам дегендер салып көрөсүңөр. Кайтпайт ат. Ынтылып барат любой жерге, гамаштап качпайт. Буйруса бул келечекте бир жарк этип жылдызы жана турган ат бул. Adam kolunda da terbiye alsa gerek. Жалган дүйнөгө да окшош экен. Көк жал деп коелу десем көнбөй атат мына саяпкер. Көкбет кайтпас деп көкбет мине албай койгонбуз да. Ошого көкбет дегем. Улагын көрүп кайтпайт экен дегем. Көкбет кайтпас болуп калды эле. Азыр мына ат издеп атат ойлонуп. 2-3 күндөн бери. Китептерди карап атабы? Oldu ka. Ekmeğe uzak da kalır. Кошташабыз болду. Тынч болгула, аман болгула. Биздин каналды көрүп баргыла, лайктан баскыла.